हाइरिबा असम की कर्बी आंगलोंग दा क्रॉस तौखिबा सु 30 MKI IAF ना अनि सिखिबा कंफर्म तौखरे हाइरिबा लेखिद्रबा सिंगसी स्क्वाड लीडर अनुस अमसुम FIL लेफ्टिनेंट पूर्वेशनी हाइना पाउशन मखातना सुफुंदोरखली अहानबदा असम की जोरहाट की टेक ऑफ तौखिबा IAF सुकोई सु 30 रेडर कॉन्टेक्ट मांखरे हाइरि हाइरिबसी ऑफिशियल फोंदोकपगी मतुइना असम दा हौकिबा हाइबदि ngarang मार्च की तांग मंगादा नुमिदांग वाइरमदा सगोनसि नुमिदसिदा सुकोई सु 30 फाइटर जेट इंडियन एयर फोर्स की रेडर कॉन्टेक्ट लॉस तौखरे हाइरि हाइरिबा एयरक्राफ्ट असि जोरहाट की टेक ऑफ तौखिबनि एयर फोर्स की थादोरकपा वारोल की मतुइनदि सारौना हाइरिबा थौदो असि नुमिदांग वाइरमगी पुंग 3:40 मुसतपा मतमदा थोखिबा थौदो अमने हाइनसु पाव मुन मखाताना पाली अपडेट अमना IF सु 30 MKI सी असम की कार्बी आंगलोंग दा ट्रेनिंग मिशन अमा पांगथोकले मतमदा काइख्रि हाइरि हौजिना सच ऑपरेशन चथरियेबा पाव मसु UMMGPL Village Authority की माइकैदिगी प्रेस कम्युनिटी अमा थादोरखली हाइरिबा सिरोल असिदा मरुओइना पल्लिबा वाफमदि कमिटी ऑफ उरंगपाट मोंगनेलजंग मोलहोइफाई गोलताबी फाइपीजंग अमसुम LT बांखो UMMGPL ना अकन ममोंगदा कंडेम तौरकलिबसिगी मरुओइबा मरममना हाइबदि हौकिबा मार्च की तांग मरी इंग्लिश ngani kunga taruki numidangda pung 8 muk taba matamda petrol bomb na attack tawginbagi target tawram lehri hairibasi litan violence thokraba matungda khulai paiba singna threat tawgudana tana resident singda aki akhang pidunu lakpane ba wafam yauna mek singna pali march ki tang mari english ngani kunga taruk thokiba thawdo asi saron numidangi pung 8 muk tabada alto car ama sum gypsy ama goltabi ama sum hairiba jaga asida lakhi laklaga hairiba residents Mr. Lunmilan Hopkip ki mayumda hairiba petrol bomb machine langsilambani hairiba miyoi singasi thoye road romda akan momong na thaudunu sakheba wafam supali litana thokibigi thaudo thokraba matungda tangkhulnaga food health organization TNFO na wonghunda संगमदा अकन ममोंगदा ब्लॉकेट तौदुना लाकपनि कुकी कम्युनिटी की मियोय सिंग लाकप मतमना करिगंबा पोसे पुथोक पुसिन ओइरबसु मियोय अमा ओइरगसु नत्रगना अथिंगबा क्या पीदुना लाखिबा वाफम यावना पनबगा लोइनना हारिबा थागदो असि साइकोलॉजिकल वारफेयर नि हाइबगा लोइनना विलेज सिंगदा स्टाफ ओइनबा थावोंग सथारि हाइबा वाफम यावना मदाल क्या सुसिरि तंगखुल वॉलंटियर यावना महादेवता लाइफ थ्रेटनिंग इनकाउंटर तौखिबगी वाफम रिकॉर्ड ओइना पनबगा लोइनना हौखिबा तांग 13 फेब्रुवारी दा मिस्टर थांगम बाइटी माकी फार्म दा जिंजर हार्वेस्ट तौनबगीदमक्ता सत्पा मतमदा महाकु सीबे याबगी मोंगदा थ्रेट तौखेबा वाफम यावना मराल सीबगा लोइनना करिगुंबा नंगना लंबी एसदा अमुहन हलकपा तारगदी नंग हाटकनि हेबा वाफम यावना पनकिबा पलकली अमारो फेब्रुवारी की तांग 19 रेसु मिस्टर फालोंग बाइटी माकी बनाना सिंग हार्वेस्ट तौनबगी सत्पा मतमदसु volunteer singna automatic weapon paibaga loinana maki punsida aki akhang kaya pi garigumba phil sida mon halakpa taragadi akanba threaten kya ma tawre haba wafam yauna spali hariba thaudok singa mari lainana concern authority da request tawbaga loinana hariba thaudok singa sida senriba miyoi singa si phagadabani haba wafam yauna palakli masida natana blockade tawsida saruk yariba masum arm threat tawriba mamangda tawkhiba singa su फागत कदबने है वाफम यौन फुंगदोरखली हाइरिबा वाफम सिंग असिदा UMMGPL की कमिटी की चेयरमैन सेक्रेटरी हाखो खंग किपियन अमसुम मांगबोय बाइटी यनीना मखोय की साइट की सही तौदुन थदोरक सियोरसिस मखातन फुंगदोरखली हाउसिक द फंगबा अतोप अपडेट अमदना इराना गफ्ता ऑफेंसिव हेना पाकथोक साकथोना अटैक तोखरी हाइरिबा अटैक असिदा कुवेटा यामद्राबद लानमी हुमफुगा तरेट मो असो अपन हाउसिफोगी ओइना नंगलेबा पावमनी Kuwait's Defense Ministry na phongdokkhibagi matungina haibadi ngasi yamdrabada Kuwait Army ki member humfugatret mo aso apot nanglehari hairibasi Irana US military base hosting tawriba Gulf country da strike tawrakpadi yamna sauna aso apan amasumi simina singa sinangkhibani hanisu pawman makhatana report tawri
Bengal-dagi Hindu refugee ama phawba mayumda thindokpagi thabak tawroi Home Minister Amit Shah Dharmana maram oiduna miyot minagi saitheng phangbadagi yumlonaba laibaktagi laktuna West Bengal sangjapam lawduna leiba Hindu refugee amata maraibakta halankibagi thabak tawroi haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokri Bharatiya Janata Party na lusingba Union Government ama center na leiri Hindu refugee amata makoigi Indian citizen oibigi hak adu matloi natragana mahako thindokibagi thabak tawroi haina Home Minister na Nomaijing Numitagi Haukiva BJP gi Sathariba Paribartan Yatra gi Thauramgi Saruk ama oina Nahan West Bengal gi Kungamari Parganas District Leiba Raidigi da Tinkiba Miyam da Hakiben Hari Matuwa community singi ming kaya ama voter list gi laukthokpa yai haina singnaba amasum akibe leiringai serasida Home Minister gi wafam asi political observers ni lumna laungdari makhoi gi ming asi ECI na hapkhiba judicial officer singna voter gi si sang na sayetnaba leibidigi yengsinduna leiri hari matuwa singadu asi Hindu khunai gi sotharaba West Bengal sangjapam lauduna leiriba mi singni makhoi yumlo nariba Bangladesh tagi sangsilaktuna West Bengal gi tuan mafam sing maru oina North 24 Parganas amasum Nadia district lei English ngari taraga mapan gi Lok Sabha mikhal singda makhoi BJP gi maru oiba vote bank sing oiki Home Minister Amit Shah na Hindu refugee singi aningba apamba si ngak singani aini yadaba mongna yumlo na balaiwa asidagi sangsilakpa singa do haksina logani makhoi masa khangdokani amasum ain gi weba sapsaba thabak tawgani makhoi bu state asidagi lapthokani karigumba state asida BJP na sakti pairaklabadi West Bengal nupi singi sakti hengat hangani amasum lupa koti lising mangaga satret haptuna special provision ama pigani haina thauramadu wa ngangladuna Home Minister na Amit Shah na lapthoki Bengal gi ima singa masum isan iraisa singi damak dignity security amasum economic empowerment gi damak akanawi scheme ama pakhat halagani hainasu Home Minister na makhata na phongdokhiari Modi Karni gi maraktu wari sanaduna India amasum Canada anina uranium deal da masak thokna thabak tawminana ba yanaba furakriari India amasum Canada anina uranium amadi critical minerals sing supply taunabigi matang yanaba puraktuna khuyek pinakre amadi athuba matamda comprehensive economic partnership yanaba puraklagani Prime Minister Narendra Modi amasum Canada gi PM Mark Carney anina nakal anigi sahi gi oiba lalon etiki mari asi English ngani gi kunthra phawbada US dollar billion yankhai yaunaba anaba framework ama semnabigi waroisin purakre hari makhoi ani ne hiram kya da wari sanakre maru oina defense critical technology small amasum modular nuclear reactors in education amadi renewable energy du kusamnaduna thabak tawminana ba khanana nakhi Modi na hai laiba ani gi mari asi hausuk anauba energy amasum thajaba thamnabana maram oiraga asumba maikai sali US dollar billion 2.6 ki uranium supply agreement gi makada Canada na India gi civil nuclear energy sector da sagwalakadori Prime Minister na hai nakalani na terrorism extremism amasum aranba lambi de sakraba mi singasi India amadi Canada gi asauba singnaba ma oibadana tana masina miyoiba khunai dagisu yeknaba ohi aikoina naksinna satminaduna malemda santi amasum tangdu laitana leinaba honagani Modi amasum Carney anina West Asia da hauzu oiriba tangdu laita dabigi phiba masigi matang da sukhana nakhi PM Modi na hauzu mongnariba si wari sanaduna amasum diplomatic ki kuthangda loisinna bada mateng pang bahina suyanakhi hauzu West Asia da oiriba phiba masi aikoi gi damak yamna lumna lawi India na muknaba pumba wari sanaduna amasum diplomacy ki kuthangda loisinna bahona bada sokali aikoi na matam pumba leibak pumba da region asigi miyamgi soinga ba thoktana ba thabak tawri haina Prime Minister na mahaki media da piba warol amadu hairi Modi Carney gi marakta wari sanaki ba si Canada na Trump administration gi sel thungi mari fagana ba lakli ba si gi maraktani English ngani ga kungo humdoida Khalistani separatist ama khat ki badugi matang leiba ani na mari phatana leirambadagi haujikti na houna amuk leiba ani gi mari esi taisinna ba hona rakhibani aikoi gi panamasi English ngani ga kunthra da leiba ani gi lalon itiki sanga si US dollar billion 50 yawani sel thungi mari da mapung phana mateng pangna ba bise aikoi gi asani maramaduna comprehensive economic partnership
एग्रीमेंट अदु अथुबा मतमदा अरोइबा तंकक पुरकपद यानाबा पुरकली हाइना मोदी नाखी कनाडा की पेंशन फंड असि इंडिया दा $1 बिलियन सामा इन्वेस्ट तौखरे मसिना इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दा मसक थोकपा अमा ओइरे हाइना माक नाखी लैबानी की मरक लैनरिब सही की ललोन इति की सांग असि हौसिक सौराकना $1 बिलियन तराग हमदोइरोम ओइरी प्राइम मिनिस्टर ना हाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU अमा क्रिटिकल मिनरल्स की मतांग यानाबा पुरकरे मसिना सप्लाई चेन सिंगदा हेना मपांगल कंखत हललगनी कनाडा असि क्रिटिकल मिनरल्स सिंग अमदी रेयर अर्थ मेटेरियल्स की मसक थोकना रिजर्वर की ममिंग लेबा अमने एनर्जी सेक्टर दा अखोइना नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप अमा सेंगली मसिना हाइड्रोकार्बन सिंग अमदी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन अमदी एनर्जी स्टोरेज दा मियेंग थमलगनी हाइना मोदी नाखि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी दा अखोइना मतम सांगना सत्नबगी यूरेनियम सप्लाई की दम मसक थोप दिल अमा साइन तौखरे मसिना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स सिंग अमदी एडवांस रिएक्टर्स सिंग द पुना थबक तौमिनगन हाइना माक हाइकेना पाउस द मखाताना सु फोंदोरकली तेंतना सुंग मैम न थमजरमगे दुगा हौसु कोइनदी मैम पाउस मता सलु सिनजरगे मसु मखाता बनो बाबदे मैम पुनंगाइ मिनसी